isi yari yuzuye umwiza mwinshi nta muco twari kuzobona iyo utaza ubu twishimiye imbabazi nyinshi watugiriye Yesu bigatuma uva mu ijuru. Hey femmes, j'espère que vous allez tous très bien. Toutes mes neza, c'est toujours Idérik Peace International TV. Uyu munsi turi kumwe n'umu invité. Reka tubanze tumuhe umwanya vite fait yipresente atwibwire amatubandane. Karibu cyane. Amahoro cyane, nitwa Lydia Lili Baruti, aba ndi umuririmbyi aririmba indirimbo mbazabana. Hama ni indirimbo umaze gusohora indirimbo genre ku ma social media cyangwa uraririmba gusa? Ndasohora indirimbo nyine nkazishyira ku ma social media. Indirimbo zabanza gusohoka ni nka zingahe? Umaze gusohora indirimbo zingahe? Nka album nyene yose canke Ari 9 indirimbo 9? Hama iyo ukunda cyane mu ndirimbo zose witubwiye natanguriye iyo tanguriye yitwa umuco w'isi. umuco w'isi genre no kuri social media zawe witwa nyene Lydia Lili Baruti. Okay. Hama iyo ndirimbo yawe ya mbere nyine watangwa kumva kwanza tarashika kurusha ko ducishizamo kugira tubanze tuyumve tuje muri vibe. Iyo ya mbere nyine isi yari yuzuye umwiza mwinshi nta muco twari kuzobona iyo utaza ubu twishimiye imbabazi nyinshi watugiriye Yesu bigatuma uva mu ijuru. twavuga ko uririmba neza tutoca Nishimye. uririmba neza cyane. Hama iyo ndirimbo anti kushize kuri ku mahazo kuko umaze gusohora indirimbo 9 tekereza gutwara amahera menshi tete gukora video gukora iki ubona zarakwinjirije ko wari ubyifuza cyane ndazi ko ushobora kutadishaka ko rero ukeneye amahera tutari gutanga ubutumwa bw'Imana gusa voilà gusa muga n'undi kugira ubutumwa buranguka ifoke quand même uba ufite ikintu winjiza nawe kugira ushobora gukora izikurikira ntusanga ukora home. Yego icyambere ntitwiko dukora indirimbo kugira ngo urudandazwa turimo tuko dukorera Imana, ariko kandi Imana irahemba. Imana irahemba mu buryo ubuhe yavuze ngo nitwitwararika iby'ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo n'ijambo ry'Imana ibisigaye n'inyongera. Inyongera n'izihe nawe n'ubwo buryo kugira ngo tuzoce tugenda kuko turakora izindi imbere ya byose tumaze ukakorera Imana hama nyuma ikaduhemba. Iraduhemba tukiri mu isi ikaduha n'ubugingo budashira mu gihe umuntu apfuye yayikoreye yakoze neza. Rero kushira indirimbo je kuri YouTube sindiko ndazishira ko kugira ngo kindonka ico ndiko ndakura, sindiko nta kintu ndiko ndaviza yo ngo ngiye guca nkurayo kwera ibyo bintu ntabironse byomvuna naciye ndonka ico ndiko ndarondera ari yacyomvuna, ahubwo ndiko ndatanga ubwo butumwa abantu babwumve. Ico nifuza cyane nuko ntanga ubutumwa bugashikira abantu kandi bukagira icyo bafashije. Hama suko nakunda amafaranga suko ntakeneye uya ariko ibyo biza mu nyuma turaba tugakorera gusa nko mu gihe ugumye ukora hama ntihagire ikintu winjiza ntumva ko hari igihe ushaka gusanga nawe ubuzima bwa misi yose genre bica bigorana mu muryango iki mu gihe ndiko ndakora atakintu kiko kirinjira Imana ntabyo kumenya ko tugora atanyungu turiko tuyikorera hama tuko dukora Imana ibayari Imana irahemba. Imana irahemba ibyo urabizi ko turiko dukora kandi umuntu aba yitanze. Imana rero arabona ukwitanga k'umuntu. Yego rero nimba yobona ko nsohoye umuriyoni ku ndirimbo imwe imiliyoni 2 3 gacindeka yobisha ko intege ariko ni Imana nituvuna n'umuvyeyi turakora none papa umusabye fate ko umusabye fa afisa amafaranga yakwiye fa nimba ko akantu gato rero twebwe ibyo dushaka ku Mana n'utuntu dutoyi kuko Imana ifise byinshi twifuza
gusa urumva wewe iyo uriko urakora indirimbo uriko urazisohora Imana iraguha nk'uko uvyifuza genre nk'uko ibishaka vyokugirira akamaro ugashima cane cane honyene no kuba ndiko mbaho gusa n'ubwo buntu bw'Imana kugira ngo mbandanye gukora kuba nafunguye kuba nambaye urazi ko ushobora no gukorera Imana ata kandi kazi ufise muga ukabona urafunguye okay dufate nk'akarorero abakozi b'Imana si benshi bakora bafise uburyo ariko abatunze umuryango abana ukabona ukabona bose Imana rero iraduha n'ibyo tutabona twebwe uko tutaba tubibona uko tutabishaka ariko iba yakoze abantu dushira umutima ku bintu twifuza Imana mu mafaranga ukanagenda n'igiciro ugenda ariko tuba twihenda iby'Imana twifuriza byo nibyo byiza kurusha ibyo twese okay hama Lydia ikindi kibazo ugerageje kuraba nko muri carrière yawe y'umu artiste wa gospel hoba hariho nk'intambamye umaze guhura nazo uvuga ati zikurengeye intambamyi zobo duhura n'intambamyi igihe cyose utanga urugendo bwo mu Mana ufate ko umuntu akijije urabatije urakiriye Yesu umwami n'ukiza mu bugingo bwawe niyo ntambara ubutanguye intambara muri make nibwo rugendo ubutanguye rugoye utegezo guhura n'ibintu bigira rero nimba twari umuntu akiyangaza akavuga ati sorry duhura n'ibintu byinshi bidukeneye bihagwa no guhagarika ahubwo n'umuntu kugira ngo ntarakore n'amafaranga ashobora kubura iyo ni intambara urashobora kuba wari wizeye ko yaronka kugira ukanatanga n'igihe mu kwezi kuzanzura nakoze indirimbo hari igihe ugira na Carrington indirimbo iri muri studio uzi ko ihari uzi ko wayikoze mu igihe watanze ikarenga kandi bamaze gukora igihe uzoyisohorera intambamye wahuye nazo sote muri sote indirimbo hari n'igihe dushira indirimbo kuri YouTube ikamaze ko faraja iyo ni intambara isaha wari wateguye ugasanga ntiraja yose ni intambara biba byoroshye hama naho ikintu umaze kuvuga ati muri carrière ati ndashima ati aho iki kintu umunsi cabaye narashimye kuko vyari ibintu vyiza vraiment biteye biryoshe cyese apana ko iyo ndirimbo yasohotse ukayikunda cyane ahubwo ukavuga ati umunsi nkuri indirimbo yaranshimishije mugaye yaciye ituma ndonka n'ikindi kintu ciza gusohoka igihe ntangura ku ndirimbo ya mbere nicyo gihe namenye ntarinzi kandi bafise icyo bashaka kumarira bakamara ugahura n'umuntu akagufasha muri iki kintu akakugeza aha abajournaliste batandukanye ukaba utarubazi kubera ko wakoze icyo kintu Imana ikaguhuza n'abantu kandi indirimbo ya mbere yanyugururiye imiryango niyo ndirimbo nakoze ntangura kuronka ama invitation menshi invitation ngiye kuririmba na intérieur ngiye kandi aho hose kuba turiko dukorera Imana ntibura gafa urumva ko nabyo bateguye bakakwemvita ukagenda intérieur ntuburi kukuyeyo ibyo urumva ko nibyo ni muryango Imana ibikuvuze uri kurakora ukabona ukumva n'ibyo ukoze bifise impahe abantu barabyakiriye Imana iguha umugisha indirimbo iramezagiye bavyumva ko ibintu kurakora hama nk'ikintu aho uraba wewe ukubona ni cya kintu wifuza kuzoshikako ugati ndakeneye kuzogera ahantu nk'umuririmbyi wa gospel gera ahantu icyo nifuza kugeraho basi wewe sinifuza ko ngera ahantu kuko mbitama sinifuza ko ngera kuri urwo rwego ko abantu bamenya atabyo ibyo ndiko ndakora mu gabi bikagufasha ahubwo gishaka ko ngera ahantu indirimbo zanje umuntu kujya baba ariko bazikoresha mu eglise bakaziri kumva nyene ziko zirafise movement mu bantu
kandi zifise n'icyo zifasha uretse ko umuntu ashobora kuririmba indirimbo ukayumva kukarira uri kumviza indirimbo ugasanga ufite ikibazo kiraheze nubwo nibyo bintu nshaka ko indirimbo zanje umuntu ashobora kumva indirimbo akumvira muhindura ubuzima akumva ibibazo arafite biraheze akumva muri make nshaka ko ubutumwa bugera kure cyane hashoboka mu mutima w'umuntu ufite objectif nziza urumva genre wowe n'abatokumenya isura yawe mugabo bakamenya ziriya ndirimbo zawe gati bazivuze ku maradiyo kuri televiziyo shaka baziyo oya nibazimenye indirimbo nanjye bazomenya nibamanze bazimenye zibanze zibafashe njye bareke kumenya bwa mbere basi kumenya ushobora kuba bazi izina baruti muga ntibazi icyo akora ibintu byo nabyo uwo baruti ati ndakunda indirimbo za baruti oya ndamaze kumva iryo zina muga akaba atazi icyo ukora ariko nshaka kumva bavuga kumva ino ndirimbo yari yawe ino ndirimbo urabyumva biba bimeze neza biryoshye haba nk'ubu muri iki gihe umaze gukora izo ndirimbo eske hoba hariho umuntu amaze kuza akaguha témoignage akubwira ati ujya munsi uvuga irya ndirimbo narahezagiwe pe cyane nibyo ndiko ndavuga nibyo ku ndirimbo ya mbere yoyo hariho n'isaha imaze umwaka n'isaha hariho abambwira ati umuco w'iyi ndirimbo urumva nduga mu Rumonge igihe kimwe ngiye muri concert yari bari banyuze mujyana abantu n'abazi ari mu kumwe umuryango wiwe mpeza kuririmbisha jewe umwanya wanje wese hanyuma arahaguruka ari bamwakira Imana ibyango yavuze jyanye ati Imana imumu ubu n'umuntu anziye mu Rumonge siyo nguma ndindiye ndavuga amen mugugu murindiye kubera nambwe ngo indirimbo umuco nino saa kwisengera mwijoro tugiye kuryama twikorera mu masengesho urumva biraryoshe bisenyo ndavuga ma ushimwe z'amafaranga bamaye ariko numvise nezerewe ko ibyo bintu nifuza nibyo bintu ko biraba yego rero ibyo ndashaka kuba apana umuntu umwe apana babiri apana batatu n'amahanga n'abandi batumva n'ikirundi azokumva ati no ndirimbo kandi ndahindure mu cyongereza numvise n'ubyo yashatse kuvuga uyu muntu kubera ko yumvise melody iramuryoheye natwe duhatumva ikizuru tutakizi ugasanga wahambana ati tuko tubiririmba ntabyo tuzi cyese nzi nicyo bisigura ariko wabikunze urumva ko ari byo mu mana bigire impact hama rero Lydia tugusabe ubwire abakunzi ba Peace International TV akajambo ubabwire unabamvite kandi kuri cyane indirimbo zawe naho namaze kubamvita mu z'amara indirimbo za Lydia Lili Baruti muganura caca iryo zina riracancaga bro Baruti bisigura ikibara Baruti uko ndagisigura ushobora kuba ndiko ndatumva kurusha uko nagisigura ariko ntagira sinaza kwikubwira uko ndiko okay ni nk'ikintu sinzi ko tukiri abana batoyi sinzi ko ushobora iyo terame n'irya mbere yumva irya mbere ako mu kwizina ry'umuntu ho urumva n'ibindi yumva ni ikintu icyo kintu tukiri abana twaragitera cyaraturika ni ikintu giturika cyane kanyaruka urumva ni cyagenda nk'umurado kera leta ibyo bintu ukuntu babikora cyitwa Baruti urumva rero muri make ni ikintu cyihuse kirundi mbwa si kirundi oya kirundi no kandi ariko nicyo gisigura ikintu gifise umuvuduko tegerezo ndirimbo zawe ngenda kuri uwo muvuduko nyene w'Baruti tegerezwa turabashimiye cyane reko nadukurikiranye kuri Peace International TV mugana twabutubwira akajambo yego nkuko namana yababwiye abakunzi bacu n'abakunzi na televiziyo mudukurikirana n'ukuri dukeneye ubufasha bwanyu apana n'amafaranga nta kibazo ubyifuza nta kibazo
ariko icyo twifuza cyane ni uko mugakurikirana ibikorwa byacu hama mukabisangiza n'abandi mubisanga kuri YouTube ni Lydia Lili Baruti, page ya Facebook nuko nyene Lydia Lili Baruti, Instagram ni iryo zina nyene, TikTok ni iryo zina nyene, hanyuma mukabisangiza abandi. N'ubutumwa turiko turatanga biciye mu ndirimbo, kandi kuririmba ni gusenga kabiri, niko ijambo ry'Imana rivuga. Gusenga kabiri rero ni watanga ubutumwa biciye mu ndirimbo, naho ubwawe bizogufasha ubiha abandi banagufasha, kandi n'amasengesho yanyu turayifuza, kubera ko gukorera Imana biraca intege. Abantu benshi ushobora gusanga wacitse intege kubera ko hari ukuntu ushobora kubizamwo wumva umenga ni ibintu byihuse, uje kuronka ibintu binyaruka, ushaka amafaranga yihuse, ugasanga ahubwo nibyo wakwifuza, kubera ko ibyumviro byacu ntaho bihuriye n'iby'Imana. Rero usanga benshi bacitse intege kubera aho yashaka ko bigera, uko yashaka, ndiko ndabivuga ariko ndazi ko bifata urugendo, ndiko numva nshaka ko abantu bavyumva babimenya bibafasha, ariko bifata urugendo. Mu Mana nta cyoroshe, ariko kandi byose bishobokera abizeye. Rero turizeye ko bizokunda hamwe na Imana.